Desde 2007 Remco van der Veld en de cabeça de Aruba Aloe. Remco, vandaag is een belangrijke, een bijzondere dag voor jullie. Wat is vandaag eigenlijk gebeurd? Wat eigenlijk vandaag gebeurd is dus dat we het Aruba Aloe hebben we nu ook in communicatie royal gemaakt. We hebben natuurlijk vorig jaar hebben wij in april het koninklijk logo predicaat ontvangen van de gouverneur, de heer Boekhout. En dit jaar en nu hebben we het moment bereikt dat wij het logo met het koninklijke kroontje, zoals jullie daarboven kunnen zien. We gaan nu echt door het leven als de koninklijke Aruba Aloe. Royal Aruba Aloe. Royal Aruba Aloe is het eerste bedrijf Arubiano die een koninklijk titel krijgt, maar ik begrijp, het is het eerste buiten Nederland. Nee, het is nog beter. Okay. Wij zijn als Arubaans bedrijf, wij vanuit Aruba, zijn het eerste bedrijf in het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk wat het predicaat koninklijk heeft ontvangen. En er zijn in Nederland ongeveer 200 instanties die dat hebben. De KLM is koninklijk, Royal Schiphol Groep is koninklijk, maar wij zijn het eerste bedrijf in de Caribbean en dus een Arubaans bedrijf wat het certificaat koninklijk heeft ontvangen. Maar wat gaat nu veranderen? Niks gaat veranderen? Jawel, wat er gaat veranderen is natuurlijk het logo, want dat is belangrijk. We gaan alle corporate communicatie gaan wij Royal doen. Dus we zijn niet Aruba Aloe Balm anymore, we zijn Royal Aruba Aloe. En daarnaast gaan we PR doen, omdat we niet alleen maar Aruba Aloe willen communiceren, maar we willen ook de geschiedenis van Aruba communiceren. Het is 132 jaar historie van Aruba Aloe zelf, maar al sinds 1840 is de Aruba plant, de Aloe plant, heel belangrijk voor het eiland geweest. En dat zullen we de komende weken ook verder gaan uitleggen aan de community hier op Aruba. Aloe, nós estamos juntos para celebrar o último capítulo en el proceso de nuestro nombramiento como companhia real. A primeira companhia da história do Reino do Caribe holandês para uma nombração assim prestigiosa. Assim desvelando-nos Corona Aloe oficialmente da vira parte de nosso nome. We begrijpen ook 2023 is niet gewoon een nieuw jaar voor jullie. Het betekent groot en jullie hebben grote plannen. We hebben grote plannen, met name om internationaal ook te kunnen groeien. We hebben inmiddels 17 winkels hier op Aruba. 2 logistieke hubs, 1 in Amerika en 1 in Nederland. Ja, en daar proberen we meer en meer business uit te halen, zodat we hier op Aruba verder kunnen groeien. De afgelopen jaren hebben we het veld uitgebreid, het aloeveld. Het is inmiddels bijna 5 hectare een aloeveld wat we hier productierijp hebben staan. We hebben inmiddels 140 medewerkers en we hopen in de komende jaren dat nog verder te kunnen uitbreiden. Contento de pôr presenciar aqui o rato também. E agora me está a conversar com o invitado na visa com a indústria de aloe. Está assim verbonden com nossa história econômica. O que a gente não sabe, mas Aruba, em certo momento, está o exportador mais grande do mundo, se não errar, de aloe. Dus nós estamos super succesvol de terreno aqui. Prometo que sei, nós estamos exportador de mais grande fosfato no mundo. E em certo momento nós sabemos leverancier mais grande de petróleo para aliado. E agora que nós temos produto turístico que está reconhecido mundialmente. Agora que pensa que sei que Aruba seu modelo econômico está muito powerful, tem uma novidade aí, portanto sei mesmo é país que toca de uma certa forma está muito successful. Ja, eu boto aqui também com uma companhia que passa de tanto, vamos pôr faceta não, tá uma companhia real, então me quer sei tá muito bonita. O aqui também é família que está atrás de empresa aqui. Família Arubiano, que está investindo na placa de nossa economia, que está one day fly, não está sempre que não está querendo a economia de Aruba, não está investe, não está produzir, não está criar tantíssima cupo de trabalho. Então, já está com um bonito momento para o ar, que você está suceder, contente de portar aqui não. Luis, 2022 zijn Masleo, na 2000 ba yung Aruba Aloe. Hobby diferente na Aloe, Aloe boto para num momento com a companhia chama Royal Aruba Aloe. O que está sentindo? Está difícil para descrever, porque me emociona também uma nombração assim tá grande. Não somente para Aruba Aloe, mas para as islas inteiras. Nós temos a primeira isla, a primeira companhia de história de reino holandês,
com awardo de um predicado royal que está para fora e fronteira de Holanda. E é coisa para mim algo imenso. Que me diz que uma Aruba Aloe bem para o que está awe, é um sonho que vira realidade. O que você espera de Jaú vai arriba? Lo que nos mete na tapa, nós seguir a Aruba Aloe crescer, para vir um pilar importante para a nossa economia e acaba nós está diretamente nos donando mais de 150 gente de trabalho aqui na Ana. Tem certa temporada ele subite 300 gente diretamente que está trabalhando para nós. E nós lo que é para esse seguir crescer, nós que zorg para nós sempre trazer produto de qualidade, caminho nós estamos orgulhosos de lo que nós podemos produzir aqui na Aruba com os gente local.